Oke guys, kembali lagi di channel Irma Safitri. Kembali lagi bersama Arhan. Halo Arhan. Arhan memakai barungan apa ya? Wah, barungan kodok. Arhan kuat. Kuat dong. Terus ada Dek Jihun. Dek Jihun memakai barungan hitam. Terus Mas Abdul memakai barungan kucingan. Terus ada Mas Elvan. Mas Elvan memakai barungan singa besar. Terus Mas Riko memakai barungan hiu. Mas Rama kepala macan. Dan Mas Hanif memakai barungan buntut macan. Yo saiki Mas Hanif mbek Mas Rama dipakai. Yo mah. Ini. Yo. Nip. Yo duduk yo Mas Rama. Ayo Arhan dipakai yo. Van gak ke Van? Oke. Adikku no. Ayo, bisa gak Han? Dinggukno sisan. Wih Arhan udah masuk. Oke, masuk. Wih, yo Arhan memakai barungan kodok. Ya jalan pelan-pelan. Iya, jatuh kodoknya gak apa-apa. Sumikira saka sak tengahing papan panggonanmu kene. Boleh, Ngerti yen bumi bakal kababat kadadekke dadi Kutaraja. Sumikira saka sak tengahing alas gagah. Wah, yo joget. Agak kecil. Mangap toh, buka toh, mangap toh. Ayo gak lah jalan. Yo duduk yo, Ahin duduk yo. Elvan, Pan, kilo, Ahin. Ayo Mas Abdul. Ya apa buka no Van. Yo Mas Abdul. Nip, si iyo nganune jikok Nip. Nganune jikok di belakang deh. Ulo. Sing nek kono.
Telurnya juga sak nang. Telurnya anggur gorengnya. Dulu tolong ngiwangi. Apa-apa. Yo duduk yo Mas Abdul. Yo sekarang Dek Jihun. Dek Jihun karo Mas Riko ayo dipakai kok. Ahen? Wah, Ahen bisa pakai barengan kodok. Baru mau buat tumbuk itu. Nanti. Nek tanggul kok, Mas Riko nek tanggul. Nih kono. Kayak iso-iso nyaplok. Barungane ngerti Mbak Irma to, kok dosa karepe dhewe. Elvan. Yo duduk yo. Ayo Mas Elvan dipakai. Yo ijek nek kono. Ayo Mas. Kodeme diwaca sik. Bismillahirrahmanirrahim. Kodam. Irfan. Anggur. Abdul, tolong jipukno. Kok emper, Dul? Elvan. Ojo ngono to, San. Ya duduk yo Mas Elvan. Ayo Jihun. Oke guys. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa komen dan subscribe. Dadah.